the sarong wear. Ko e kau whiwhine ni, ko nau tunga ko e ke matatai, a ia ko e whika uruaki. Whika uruaki, number 1, Miss Fifira Guest House. Mere halavalu vi malafu. Oku ko mere halavalu li malafu ko Miss Fifita Guest House ia. I hono te unga oku ne te unga la numata. Tuanga no uruka e unga ai hono pangpa e tangata lehe api ko wheletoa. Ko hoku no o uruaki. Ko whakaha ia, hoku ulunganga whakaapa-apa. Ko hoku no o honoa, ko whakailonga ia, e ku olunga ki he kariloa. Ea ko hoku no o whakaosi, ko hoku te unga ia, ki he tātai tō e laa. Ke whakamani-mani aki, i he whanga, ko aha matawaka. Ko hoku sei, na e tori mai ia li he laku whaanga o tui pea fungani le he vai matahiwa mo e kolonga tata. Pea ko haku ka hoa, ko e lau whātai, na e toki a musi mai me he whanga ko langa kali, ke o whakamani-mani aki he pō katoa ngani. Tua ofa e ki ato, Miss Fifita Guest House, from Manila. Let's give a big round of applause for our contestant number 1, Miss Fifita Guest House, Meli Halaiwaluwi Malafu. Katake ka mo paspasi mai, ai whika uruaki o tau whe auhi, te unga matatahe o pōni, o Meli Halaiwaluwi Malafu. Eu mo toki mea mai ko mere halaiwalu Fifita malafu ko e tahaia o e fofonga ia o e Miss Fifita Guest House aia na ane i he funga Stacy ko variaria o Kadaka mo paspasi mai Miss Evelyn Tua Guest House, Madina Maria, Iveti Junior Kaitapu. Ladies and gentlemen, Miss Evelyn Tua Guest House. Miss Evelyn Tua Guest House, sarong for tonight, has 2 colors, which has been perfectly originated from Cook Island. Both colors symbolizes, negates its own meaning. White color represents a successful beginning of a new life. White also can reflect purity, light, goodness, brilliance, and perfection. It emphasizes the real spirit of being part of this special Ha'apai Masani Festival. On this, yellow color is an attention-getting color. Yellow symbolizes the color of sunshine, hope, happiness, honor, loyalty, and not forgetting happiness and peace. This color best describes Miss Evelyn's unique personality, in which we had already unfold. The knot that is finely tied on her back is gold, and what she does lean and rely on. As a first helper, it also highlights the helps support and support of the family to stand up with willingness, to stand up with courage, and to stand up with love. It also highlights the strength of the family, the support of the family, and 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 the support of the family, and
to be part of this festival. On her sarong wong tonight, she is exultant to wear it to the beach, in which she feels comfortable and relaxed after a hard working day. Tua watu, Miss Evaloni to her guest house. Tôi mata tak hiền Miss Evelyn tua guest house. Rồi mo mata tong mai be kiai. Rồi tôi cái phang mani aki kia ngai mata tak ko o tu ha pai. He taimini he funga Stacy o tonga whakaari ari whukiai Miss Evaloni tua guest house Martina Maria Iveti Junior Kaitapu. I hono te unga matatahi ai au kune ngawe aki ai te unga lanu ngenga. Alo, kasi mai Miss Evaloni tua guest house Martina Maria Iveti Junior Kaitapu. Fica todo aí, bisa apa ini? Miss Lucky Port Restaurant. Kadang kamu posisi mai Miss Lucky Port Restaurant, Iwan Melfo Ikunson Tohi. He taimini he funga Stacy ai ako Miss Lucky Port Restaurant ai ako Ivoni Malaifo o i Queensland tohi. I hono te unga matatahi o tonga whakaari taimini he funga Stacy. Ai ako ni ngawe aki ai te unga matatahi lanu mori ai uma ai whakatata o matatahi o kutaia i hono te unga matatahi. Pei hono sei o kune sei aki ana takala te mei matata. Ai o kune lua mampani te. E funga Stacy. Whareari a hono te unga matatahi. E o kune mai peki ai e matanga. Let's give a warm welcome to our contestant number 3, Miss Lucky Port Restaurant, Iwan Melfo i Queensland Tohi. Ko hoku te unga ki pōni. Na e whilia me hingahi lanu o natula, o makehe ai i lanu moli. Ke le whakahai, ai urua ki huelo o e la a. I he kamataanga o haaho fo'o. Ko hoku teu, ko e whotunga whakanatula ia o haapai. Ko e masania o haapai, a hono ngāhi mātanga, ka e tautau te whito, ki hono one loa. Tua o whaaku, Iwoni mea fo'o i Queensland Tohi. Guests of honor, our judges, ladies and gentlemen, put your hands together for our contestant number 3, Miss Lucky Port Restaurant, Iwoni Melfo i Queensland Tohi. Kataki ka mo paspasi mai, ai whikatolu e whiauhi, hoi fua o e hapai masani wanoa tahawalu, Miss Lucky Port Restaurant. Ai ako taimini ai ako ai ako takai whakaosi a Miss Lucky Port Restaurant. Ni taimini ako wa ai matanga ko hia ko pure nia o
Lucky Pot Restaurant aloha. Ako na iya funga Stacy ia i he taimini o whakatau pas. Ia pehe ki he vera mga whana te Ia o koe e tauawha i he wewini aloha ki a moutou katoa mo halofia ko i e poni o koe tā e Lucky Pot Restaurant koe mau mea tokoni tongi. Kai malo ngari ko mau by Filipui Miss Ministry of Tourism Ane Ofa Bulu. Tuko ke a tuala fatai ke ne whao poatu. Kore ke uhufanga. I he tala whakatapu kua mu aki. Kai ata ke whakahoko atu. Ai kake i matatahi. Oi Miss taki mamata. Ane Ofa Bulu. Koe tupe nu. Koe fiber cotton. Pe aku kupesi aki ia. Ai matala i pulu paki. Pe hahao. Whakamani-mani. E square tako to hohoko. Pe ako hono uhinga o kuloloto. Kohono no o. Oku no o wape. Uluaki ki hoku mafu. Ke whakamahino tonga mohunga ki he loto. Oa. Whakamau me hoku tua. Hane. Koe ea whakatalu-talu e whanua. Tāki ao. Tāki tua. Kei malu pe hapai masan ki ai. Iyo. Pe ako hoku sei. Koe oketi moe maile lau momo. Kei whakamani-mani aki. O ka malu e fiafi. Whanga ihesi. Whanga irifuka. Whanga kopaluki. Whoki anga toba. Moha toe whanga pe. Kai kehe. O hoku teunga matatahi. Ka oku kei mua. Koe tonga pe au. O whātu. Kia teki mautolu hono kotoa. Rewa e malanga. Tau toki hoko atu. Aia ko Miss Ministry of Tourism ia aia ko Ane Polu o kune he Funga Stacy whaariari a hana teunga matatahi. Aia kune che aki ai kakara ai o te tika ai mai le lau momo. E pehe ki hono teunga kune teunga matatahi o kune teunga ki ranu mata tupenu lanu mata ia o kune Lue takai o kune he turiki whakahake i he taimini o kune vilo takai ai o whareari a hono teunga matatai. Pea o kune takai lolo hono sino kai o maa e tafe ai lolo. Kino koini o Miss Ministry of Tourism. Ani. Koe toi pasusi mai e tau. Miss Ministry of Tourism Ane Ofa Bulu. Sila tutu ke manono, e whanguma ringi I wa akoro, tena ngatu o ala I a loto, kai tupula ki o whai e motu, ka
Ai e tai ni o ko ai a ko takai whāri ari e taha ai Mr. Rissimia a ai a kune mai Stacy o To lu hasi Stacy ke to me atu ai whawhilangangi pe ko ki kau whāpe te koe matanga tia moto. I he whawhini koe takai whaki o whiau tōtoni koe kau whawhine. I o nau tewa koe te nau tui ka nau ahi o matakai koe koe sarongwea. That's the first part of the program for this evening. The girls in their sarongwea. Kaya, pansi mai, Miss Provita Guest House, Mary Hararu V. Malabo. The Miss Everani Guest House, Martina Maria Iveti Jr. Kaitapo. Miss Lucky Boat Restaurant, Iwani Mefo'o i Queensland Tohi. The Miss Ministry of Tourism, Ane Ofa Bulu. ai le tai ni o ko katoa ai fo i kau Michigan e toko whā o ku nau he funga Stacy he tai mini o ai e nau fo i takai whakari ari whakaos aho nau teunga matatai i mua he Stacy he tai mini o rotonga iai ai Miss Lucky Pot Restaurant a Ivoni e malai fo i Queensland Tohi tau maa ai Miss Ministry of Tourism a ane ofa pool ai na takakai at nawa ki turiki whaka tonga hahake o funga Stacy au ku i he turiki whaka tonga hihifo o ku iai ai onga misi a koe ai Miss Vivita Guest House kai umaa ai Miss Evalon i tu au Guest House ai a hona whaajari e ni hona teunga matatahi ia ku nau rua mai e taimini o no whakapaki e matanga. Aia koe whehui tareniti. Whaiare kau kopine, awa kau tareniti i e pōni. Mea wada pe kamalo heni i Hawaii Tourist Association, Wendy Island Shipping Agency, Adiloa Store, Magic Signs, Paulo Moi Moi Latu, Peke Vivita Guest House, Evalani Tua Guest House, Lucky Boat Restaurant, Moe Hapai Delight, Moe Api ko Latai Hapai.